Alhamdulillah anak, you got it. You kembali ke pentas final dengan lagu terbaru you, your new single Slay. This is grand final and I'm going to perform my new single Slay. I feel honoured dapat juga perform sampai final walaupun saya tersingkir waktu semi final, tapi saya tetap dapat perform. So saya berterima kasih lah. Tengoklah saya perform. Single saya Kak Mimi Fly yang produce and buat untuk saya, and lagu tu dia memang buat semua a lot about me. Memang pasal RJ lah. So korang tengoklah hasil dia macam mana nanti. Jangan main-main, jangan main api, jangan dekat-dekat, nanti dia dicari, nak banding-banding, ingat aku robot biar berseni, kau cari peluang, tapi peluang yang cari aku, aku tak kerja, but I got it. Ola, Oli, ku beri nama saudara, saudari, sing along, jika boom, boom, boom. Slay, slay, baby I can do this every day. Slay, semua nak sembang tapi tak pandai slay. Slay, aku penat but I'm the only one slay. Slay, VIP, aku VIP. Dia dikit tapi nak manja. Alright, okay, this week kita ni adalah final week untuk Talk to My Manager. Kita bawa kata hadiah lah untuk juri-juri. Kita tak boleh bagi for first week. Kita kena bagi minggu yang akhir supaya orang tak kata kita rasuah. Kita bagi minggu terakhir. So ini kita akan bagi dekat judges, host dengan guest judge. Nanti tengok. So dekat dalam hadiah kita ada barangan Candita, ada shampoo, ada tonic, ada serum, ada sabun, ada jojoba, ada hair capsule serum. Also ada sea salt scrub shampoo. Yang ni adalah produk baru Candita. Dan yang paling baru adalah ni whitening lotion daripada Candita juga. Jika boom, boom, boom. Slay, slay, baby I can do this every day. Slay, semua nak sembang tapi tak pandai slay. Slay, aku penat but I'm the only one slay. Slay, VIP, aku VIP. Dia dikit tapi nak macam ni. Dia bersih tapi nak macam ni. Slay like this. Talk to my manager, thank you sis, let's go. Slay, slay, baby I can do this every day. Slay, semua nak sembang tapi tak pandai slay. Slay, aku penat but I'm the only one slay. Slay, slay, jika boom, boom, boom. Slay, slay, baby I can do this every day. Slay, semua nak sembang tapi tak pandai slay. Slay, aku penat but I'm the only one slay. Slay, VIP, aku VIP. Dia dikit tapi nak macam ni. Dia bersih tapi nak macam ni. Slay like this. Talk to my manager, thank you sis, let's go. Slay, slay, baby I can do this every day. Slay, semua nak sembang tapi tak pandai slay. Slay, aku penat but I'm the only one slay. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah. As Amara wish, dia ada cakap masa mula-mula dia join TTMM, dia kata, "Mom, I tak kisah pun I bottom 3 ke, I menang ke kalah ke, tapi I just nak perform sampailah ke final." Alhamdulillah anak, you got it. Sebab you kembali ke pentas final dengan lagu terbaru you, your new single Slay. Okay, so Alhamdulillah, Mami doakan you terus terbang tinggi, terus sukses. Tapi yang penting pelajaran nombor 1 anak, kan. So I'm so proud of you. Alhamdulillah. RJ Slay. Jangan main api, jangan dekat-dekat, nanti dia dicari, nak banding-banding, ingat aku robot biar berseni, kau cari peluang tapi peluang yang cari aku, aku tak kerja but I got it.
bersama-sama saya sekali lagi dalam Pabu di final Talk to My Manager. Okay, hari ni Amara diberi kesempatan untuk perform lagu dia yang terbaru, berjodoh Slay ciptaan Mimi Fly. To be honest, lagu ni baru je kita dapat daripada Mimi Fly masa minggu dia perform lagu Dola. Waktu tu baru kita dapat lagu, dan bila kita dapat green light daripada production untuk perform, so terus kita masuk recording dan terus prepare Amara untuk final ni. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Lagu pun memang lagu sangatlah DNA Amara dan the dancer pun ready. Alhamdulillah, kita tengok macam manakah respon orang ramai. Tapi sekarang saya tengok dekat di threads, alhamdulillah ramai suka dengan single Amara. Lepas ni kita akan sibuk dengan MV dan juga preparation Amara untuk next. Okay? Jangan lupa dengarkan Slay.